halo perlo boleh pi season 4 dengan yang subhai pi akan yang YouTube channel jonga F Nungri Blog. Teka video mentakas ni kumno bapin edit video hapok mobile limba uap InShot. Uap ba ngachat sutenat bah ban edit tang da InShot. Hoi nga sutenat he ban edit kiwi kumkikan master wiwa nang ta ki game tu ngala klet he tang ba da pinang tang uap ro da ide dia uno uap ro long filanang te menta nginget pin EP kumno ban edit detail mo kan pin nadu basdang hadu bakut kumno ban slow motion kumno ban art clip kumno bapin art musik background kumno bapin penrit ya musik background kumno bapin art layar kumno bapin masking kumta ter sampai jaga ne video hadu bakut pin senang he te toh ini sedang nak mentah he ni simbol batok newe badan ayu batok InShot ya jane klik ne video klik ne batok new temata subuh dengan art video mah dengan art kai kene ka way nata kene ka way nata inom tu video bang ringkai tu kene ne dengan aine text tene ke frame kadon kalong frame portrait kene te haban klik ne napo ne canvas hap klik ne khan reu won khan reu poinnan kene ke frame balong namata video hapo YouTube te pin aine text nang ta ada waktu subuh pikwa ban kon play kan tentu subuh ada pikwa ban kon anak itu kon tu tok to ndak ladep kon tu iya kwa ban bread nak ikan stay tene split no simbol betul ni split no split ai tok te sa klik hane ai delete mah cekan ne mah subuh kumpan ka example kane bangandang sina kum tu ya kamera kane kamlong re tentu hapan ai ha do tu ngapan ya tu tur kandang sina perlong re tengah haban ai tu hadu tu dengan aine tok dengan aine split dengan aine hadin dengan sai delete te hangne larang ko ai transaction begini dengan klik nemar pedang ini ko gino tu dan gitu belum tu itu kan yang itu tu ama subuh untuk ibrukin bureng kayaknya itu banga teringat tuh dengan abang split dengan aine ngahaban presenter dengan aine speed ini betul ni speed dengan aine aku ngolo ketuh speed mana ketuh mah terus mah iulak hamster dan itu bang ski ya dekok hamster aine ketusan tu tulak teribut wud tak sebuntu lah dap deh te andang aku slow motion no nang tu pede nang ai biang ne split hingan kat na tu nata ngat klik ne tu slow motion nang ai tu lar pertemuan biang tu 100 tu long normal mah da mut ai no ha du tu ngat dengan sai slow motion sanfo sopo he tentu mut sanfo sopo ngai slow motion sopo mta itu lawan
bejai. Belon bejai. Tentu. Subuk kat tu. Karena ai biang split he. Split nakta penyap jaj biang. Hang ne pin ai normal. Ketu normal. Tu. Itu pan subungan karena deh. Karena ketu yang split itu umur berat nak deh. Sebelum berat nak itu ini delete. Oke. Gunakan era. Ketu kuat berat nak kan. Sebut kena ka ayu ka don saw deh. Kuat off nak kan ka saw. Ya itu off no. Off no tangta kuat kan nak tu kabar sedang li sukat tang kumtu. Sebut ngan ice slow motion yang deh. Slow motion dengan ice non live pel. Kalau kami banggan korkomwan. Jai subuh ada deka ceka ba itenar rela. Bias ke tambang kam itenar kan gini ceka. Tentu. Teka tu filak ban karno kan. Karno tu split. Split. Teka ni kajing coating tarai filak sutu. Mentah ngakwa ban batai pi sakumno ban ada ki musik background. Sakumno ban ada ki musik background. Tahe ban bu transaction ro filai filak sutu he. Ai kuntu kalau ski pelar ketu kas lumson jonga apa nak rupel untuk kan ai bu jai tentu ai split ai delete nang ta subuk pemingan kita klip gitu internet lah ano tu lora pimut ban off ya ka musik off kuat ban off all klik nane to apply bar khat kla off amdan saw shu meta ngan pen EP kumno ban ad musik background pada ne bathok music ne bathok musik ni klik nane bat long plus musik nane nang tapin ai my music kembutkan poisa mobile jungpi hang ne aku ban art ke musik kumga musik YouTube subuk mah kau benar kayak gimana mah subuh piku aban sim tak ketu deh gini musik klik untuk ini split tekan dengan stay tuh subuh piku aban penrit nang sedang klik mana temare sedang kan eta
te subuh ne pi kuat ban penrit no ikan dengan musik ya ban ice split nang ta pinjaj ikan dengan banaden pin ai gum tu sinan ne kan kuat penrit no ketu nang ta pin ai ikan dengan wei musik panak khamat ba pila dep kon ini ai gum tu nang ta ini ai nak gum tu ketu Tentu kalau nggak mau ngetem ini karena rizki kan karena kalau rit pelat kena gue kalau bun pelat kajing aja ayo tengah pasukan kan betul betul banget gue ketu kadang anak tentu kan ikan red pun nope nomor lagi dialog ke haban pendek dengan mesin dikira te ngarapi kuat ban art efek pada ya jane musik hi efek ya jane hi efek kumpine ki kita ini long isam ki kan mo ini te suat kumtung subuh kuat ban penjano kan musik ini ai ketu ai split nang ta pinjajan nih gue tuh oh ketu itu nang ta simbiang ini ai itu kalau jahit tren tuh Telah pikuak ban art video hajrong jangan ne pikuak ban art layar subuh pikuak ban art tang tok kan te piyat ne wato PIP pip piyat ne la ban ya ne eksempel mah pikuak ban bu kai kum gini ro pikuak ban bu gini mah pembuk tu haban ai tu split ketu delete ketu ai ne simbol ne sin klik kelawan full ketu mut subuh berat no ai biang ne split delete ketu te nangta lada pikuak ban ai filter mo kumbang no pekene kadur jong long kumtu no filter pada kling tu pikuak ban exhaust ai kling ne exhaust ne ka light ne i klak klan pe penjong penlik subuh ngan tu apa kontras tu ini long tu ban blue pin stem nah oke ini ban penjerngam ini ukuf ki ong ba
te kene ka diga filter lada pim nang mat exhaust kisu aine automatic ro along he auto kene ka mutla kala edit hila jong kene ka ayo telar fikwa ban ai kine tambah kap exhaust ne red pat murid tu na air subon marba sa snudur na itu nangta dara fikwa ban tho title ne ba tho text tho nang ne subu tho ye to ma accessibility itu fikwa ban bu he lara fikwa ban bu tu tanan ni tu poi bisa dibukut nah itu tuh along mah example mah ini tuh bên mong á thậu tuh F nombri blocks nah pedet nah ini tuh man bu hang teh teman tuh betul kalau long nang ta nggak nong sakabi mah pipo aban ad duplicate sakabi biang klip ad subuk klik kan em tuh ad kum tuh ya kan klip kan ada duplicate subuk pipo aban bu no halas ne kok bu tan kum tuh kan ini klip tan tu pipo bu subuk lada pi bakla kan kade benton hang ne ti pihak ban sim kan klip kan subuk klip pi kumrung bakla teh kaptan kum ta kenyon Islam markan subuk kan kade klip ko de benton ha basdang ti pihak kenyon Islam ne kaptan kum tu kaban penbej lain kan kita klip subuk kum tu te ngate ka ne kade chu ban ai example lepi te nga delete no tu te try pila sutu hi tangkat ne ka basic kumno ban editing te lada pi pan pat sutu sa komen ngan sa hikai kam benia ro yak eba pim tip te subu lada pimot ban save no ya kan ka video te klik na ne batho save klik na ne batho save ne la don kwa ka quality bakat no 4K 2K tukum ta terma kine ro gide he te ngateng sa export back kane 1080 live fps ban ya une uap pila ban download na po Play Store pin yo free don kam mensu te kitu ba download na Play Store pat sa chu watch ya kitu ki sa chu play kitu video kanang ba unlike u watermark te mentang en export no hi te ngin si pat haki pat ki video bye bye.